Sambonana nginibingelele ngamkelele channel yaMaswiti Mina Production. Uma ngabe uyaqala ukufika ngiyacela ukuthi ungenze iqiniso ngokuthi subscribe, uqede ukubona video, ushawa like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Wenganza kwethu nasi ke isigameko sesenzeka ke njengamanje phakathi ke kwelunga futhi lomkhonto wesizwe kanye ke no ANC. Thina ke sikhuliswa satshela ukuthi ke ivote lakho liyimfihlo yakho noma kuthiwa sekwenze njani, kodwa ngenxa ukuthi sekwa khona lezi zinto ke zokusayina up as a member okusho ukuthi iqembu usuyalijoyina awusenendaba nokufihla, usuyaziwa nje ukuthi ke usumnikazi wakulelo qembu okanye usuyimember yakuleyo qembu. Leyo nto ke ihamba igcina isilimaza ke abantu, isibeka impilo zabantu engcupheni. Njengoba ke njengamanje ke sekubulawe ke lo sisi ke ngenduku kabuhlungu kabi, ukhala ngokuthi ke ushawe ke owe ANC owayekade ke emphethe esengaphansi ke kwe-ANC, manje usedinwe ukuthi ke usengaphansi komkhonto wesizwe. Ngiyacela ukuthi ke uyizwele lo sisi echaza lolu daba lakhe. Mangabe usuqedile ungenze iqiniso uqhubeka subscribe bese kesidibana ku video landelayo. Ngiyabonga. Okushayela ukuthi uyekele umkhonto be ukuyiphi region wena? 46 region D. Use region D 46. Member yami lo Lo put lo yimember yakho. yeah. So angaza kushayela ukuthi maybe uyekele umkhonto ukuthi Commander Morning. Salute Nico.